Mugoroba mwiza nshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muherereye ijya nino ku migabane y'amakungu yakuri abatwumviza muherereye mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwumviza muherereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi tubahe ikaze muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba turi kwigenekerezo rya 17 Ruhuhuma 2024 tugarukanye rero amakuru akomeye cyane amakuru aturuka ku buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho byamenyekanye neza uwashe hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma hano muri uyu mujyi wa Goma. Murabizi ko hari harashwe ibisasu isaa 8 z'ijoro, rero byamenyekanye nk'uko twabibasezeranyije kubabera ijisho by'ibiri kubera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abamenyesha makuru bacu baherereye hirya no hino hano muri Kongo bari gukurikiranira hafi iby'intambara kugira ngo tubagezeho update breaking news ziri kuvurwa hano mu gihugu cya Kongo. Turaza no kwibanda hano mu gihugu cy'u Burundi turebe bikomeje kuhavugwa nyuma yuko bivumbuwe neza ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari mu kaga gakomeye cyane kandi atari kumvikana na bene gihugu bitewe n'amakosa yakoresheje ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru. Munyemerere duhere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'abatindiye rero murabizi ko twe twababwiye mu makuru yatambutse yuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyarashweho amasasu akomeye cyane yahungabanyije abaturage ndetse agahungabanya n'ikibuga cy'indege, dore ko Jika Kayiko umuvugizi wa Kivu y'Amajyaruguru yari yatangaje ko aya masasu koko yaguye hano kandi ari amasasu y'ibibunda biremereye yangije indege ndetse agatuma n'indege n'ingendo z'indege zihagarara hano mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jika Kayiko rero uvugira Kivu y'Amajyaruguru mu bya gisirikare ndetse n'ibiri kuhabera kuri uru rugamba ruhuje ingabo za M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC amaze gutangaza byinshi kuri ubu ngubu. Yagaragaje abagabye ibitero, dore ko ubu ngubu atangaje ko drone z'igihugu cy'u Rwanda arizo ngo zagabye ibitero kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Rero ngo zagabye ibitero zigamije ngo kurasa indege z'intambara hano zari ziparitse hano ku kibuga mpuzamahanga cya Goma, ariko Jika Kayiko yatangaje ko mu by'ukuri izo ndege za drone zitagira abapilote ngo zarashe mu by'ukuri indege za gisivile, ahubwo indege z'intambara zari ziparitse kure mu by'ukuri ngo ubu ntacyo zabaye. Jika Kayiko rero arakomeza agira ati twabimenye neza aho izo ndege zaturutse kari mu gihugu cy'u Rwanda, ni indege zitagira abapilote drone. Ubu ngubu rero bikaba biri gushinjwa igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ese nibyo? Turaza gushingira ku basenguzi mpuzamahanga mu bya politike turebe ibi ngibi nibyaba ari ikinyoma gikomeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhimba nk'ibisanzwe uko ibishaka guharabika igihugu cy'u Rwanda nk'uko bimenyerewe cyane, dore ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishakisha amayeri yose cyaharabikamo igihugu cy'u Rwanda. Ariko bamenye mu basesenguzi mpuzamahanga mu bya politike baragaragaza ko iki atari ikintu cyaba gitunguranye cyane mu bakurikiranira hafi iby'iyi ntambara, kubera ko amakosa yose bibaye mu kindi gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byiterwa igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rwose ntago bitunguranye, nubwo muri aya masaha u Rwanda rutaragira icyo ruvuga kuri ibyo ruri gushinjwa yuko indege za drone zaturutse mu gihugu cy'u Rwanda arizo zarashe ku kibuga mpuzamahanga cya Goma. Ubu ngubu RDF ndetse n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda nta kintu arabivugaho, ariko abasenguzi mpuzamahanga n'abakurikiranira hafi iby'iyi mirwano bari kugaragaza ko tayari ubu ngubu ari ibihimbano. Ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kugenda iterateranya ihimbahimba. Murabizi ko hari n'amakuru yari yasohotse avuga ko tayari ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yaba yafashe umusirikare w'umunyarwanda. Ni mu gihe aba perezida bombi b'ibihugu byombi, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyakubahwa Paul Kagame baherereye i Addis Abeba muri Ethiopia,
bari bari mu nama ya Afurika yunze ubumwe. Ibi rero byatangajwe ari uko iyi nama iri kuba ko hari umusirikare w'u Rwanda wafatiwe hariya, byamenyekanye neza, ariko byaje kuvumburwa neza ko ari ikinyoma gikomeye cyane, nk'uko twabijeje kubagezaho amakuru yizewe, amakuru tuba twagejejweho n'abamenyeshamakuru bacu baherereye hariya. Byavumbuwe neza rero ko ari ikinyoma gikomeye cyane cyari cyahembwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba bikomeje kuvugisha benshi yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye mu muvugizi wayo uvugira Kivu y'Amajyaruguru, Koloneli Chika Kayiko, amaze gutangaza iby'aya makuru avuga ko ngo ari igihugu cy'u Rwanda cyarashe hano kuri kibuga cy'indege cya Goma. Ntibiri kumvikanwaho na bamwe bari kuvuga ati ni bya bihuha bya Goma, bya Kinshasa, by'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abandi bakavuga ati ese zaba zaciye he, ese ntibaba bazibonye kare. Ibi bakavuga ko ari ibihuha bikomeye cyane bitangiye guhimbwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mu masaha yanatambutse, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari iri gushinja umutwe wa M23 abanyamakuru babangamiye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aho bari kugaragaza ko ngo ari imikoranire iri hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya RDF ubwo n'igisirikare cy'u Rwanda. Ariko ibi ngibi birasesengurwa neza, bavuga ko ibi ari ibinyoma bikomeye cyane, kubwo kugeza na n'ubu nk'umusesenguzi wacu n'umunyamakuru uherereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko ibi ngibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarabimenya, kuko byatunguranye cyane. Ibisasu byisekuye kuri kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, bitunguranye cyane. Muri make nta nubwo bazi aho byaturutse mu by'ukuri, usibye ibihuha biri kugenda bitangazwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twakwihuta cyane tukareba no ku makuru ari hano i Burundi, hano Igitega naho nibyoroshye cyane, dore ko biri kuvuza ubuhuha. Umuriro uri kwaka hano muri ntare ya Rushatse hano Igitega, dore ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi yakije umuriro ukomeye cyane igihe yakoranaga na nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye, bakemeranya imikoranire. Ubu ngubu biracyakomeje, umuriro ukomeje kwaka kubera ko abangaba batari kumvikana, haba abasirikare bakuru harimo General Prime Niyongabo ujejwe iki gisirikare cyose cy'u Burundi, akaba ariwe ukirongoye, akaba rero atari kumvikana na gatoya na nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye, bivanye nuko ubu ngubu igihugu cy'u Burundi cyasabwe guhagarika imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera iki gihugu cy'u Burundi cyasabwe guhagarika imirwano? Ese iki gihugu kiri gushinjwa ibiki? Ubu ngubu abategetsi ba Afurika bashinje iki gihugu cy'u Burundi yuko aricyo kiri kugira uruhare mu gukomera kw'iyi mirwano, dore ko bashinjije yuko hari ingabo z'abarundi ziherereye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banategetswe gukurayo vuba na bwangu. Ibi rero Antoine Felix Tshisekedi akaba byamubabaje cyane, ndetse akaba yabuze n'icyo akora. Bakaba bari kwibaza hagati ya Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ese ninde urafata umwanzuro hano, dore ko aba bombi ari inshuti kandi bagiranye amasezerano yo kuba baterana inkunga mu bya gisirikare, kandi ibi biremewe kuba igihugu cyagirana ubushuti n'ikindi, cyaterwa ikindi kikagitabara. Ibyo rwose ni uburenganzira bw'igihugu ku kindi, kuba igihugu cy'u Burundi cyajya gutabara igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo biri gutangazwa ko igihugu cy'u Burundi nibireba nabi kirafatirwa ibihano mpuzamahanga bitewe n'ingabo z'u Burundi zikomeje gushinjwa ibyaha bikomeye cyane, gufata ku ngufu, guhonyora uburenganzira bwa muntu n'ibyaha by'intambara
intambara byibasira inyoko muntu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kenshi cyane izi ngabo z'u Burundi zashinjwe kunywa ibiyobyabwenge ndetse no kunywa inzoga zamara gusinda zigahohotera abaturage ndetse zikambura byinshi inka muri Kivu y'Amajyaruguru, zigahohotera n'abavuga ikinyarwanda. Ariko mu makuru yatugezeho nuko ibi ngibi n'ubundi byategetswe na Antoine Felix Tshisekedi yuko uburyo bazarwanamo ndetse babuza amahoro abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse bahereye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iyo Amajyepfo. Ni nayo mpamvu umutwe wa M23 ukomeza gutangaza byinshi bikomeye cyane, uvuga ko ibi ngibi ari byo byatumye begura intwaro, kubwo leta ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi itigera yita ku baturage habe na gato, ahubwo ikigamije ari uguteza umwuka mubi hano mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'amacakubiri akomeje kwiyongera. Ku makuru yandi aturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko abaturage batuye Isake nanone bakomeje guhunga bitewe n'amasasu ari kuhavugira. Ni mu gihe biri gutangazwa ko imirwano yakomeje uyu munsi, biri gutangazwa ko rero Wazalendo yakije umuriro ukomeye cyane hano kuri M23, nubwo byarangiye aya masasu barashe ntacyo akoze, ahubwo ahungabanyije abaturage nk'uko biri gukomeza kugenda bitangazwa. Ahandi habereye imirwano ni mu gace ka Mweso, aho umutwe wa M23 wahanganye bikomeye cyane n'igisirikare cya leta FARDC. Byarasanye bikomeye cyane bivanye nuko hano Mweso M23 nawo yahigaruriye. FARDC rero biravuga ko yagabyeyo ibitero, nubwo abanyamakuru begamiye kuri leta ya Kinshasa bakomeje kubigira ibanga rikomeye cyane. Ibi bitero shuma byagabwe na FARDC igisirikare cya leta, biravugwa yuko byaguyemo abasirikare bagera kuri 3 ba FARDC, abandi bagera kuri 2 ba M23 bakaba bakomeretse bikomeye cyane. Ariko Lawrence Kanyuka ku makuru agenda atangaza abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwazo rwitwa Twitter, nuko yavuze ko nubwo hari abasirikare bakomerekeye muri iyi mirwano, mu by'ukuri bameze neza, bari kwitabwaho n'abaganga, bari guhabwa ubuvuzi bwose bukenewe kugira umuntu abeho. Ibi rero bimaze gutangazwa n'umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka ndetse na Bertara Bisimwa. Abangaba bahangayikishijwe cyane n'abaturage bakomeje guhohoterwa muri Sake bikomeye cyane, bazizwa yuko umugwi wa M23 ukomeje kwataka ushaka kwerekera Igoma. Kandi ikindi bari kuzizwa nuko umugwi wa M23 nubwo bitari byemezwa neza, FARDC ngiri gukeka ko uyu mugwi nawe waba wagize uruhare mu kuraswa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ibi rero bikaba bikomeje guhangayikisha bikomeye cyane M23 ndetse n'abayobozi bayo, batewe impungenge n'abaturage bakomeje guhohoterwa na leta yabo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Ntabwo ari gakeya uyu mutwe washinjije igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abategetsi bacyo harimo Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro harimo FDLR, Mai Mai ndetse n'indi mitwe ifatanyije na FARDC, SADC ndetse n'abacancuro na MONUSCO. Yewe abo bose bari ku ruhande rwa FARDC, nubwo bikomeza gutangazwa ko rero FARDC ikomeje guhohotera abaturage. Abavugizi ba FARDC nka Chika Kayiko Guillaume aratangaza ko ibyo rwose ari ibinyoma ngo bikomeye cyane, ari ibintu bikomeze guhimbwa. Kandi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage bo ubwabo bagaragara neza ko nta mutekano bafite bahunga, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane aba bategetsi begereye hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo bakomeza kugenda bahakana iby'aya makuru, bavuga ko iri hohoterwa ritabaho, kandi banashimangira amakuru bavuga ko ibingibi ari ibinyoma bikomeye cyane. Kandi abaturage bigaragara neza ko bari guhunga kandi bagahungira hano mu mujyi wa Goma, nubwo ni Goma bitoroshye cyane, hari kuberayo imirwano ikomeye cyane, dore ko hatangiye kunagwa ibisasu hano ku kibuga cy'indege cya Goma. Indi breaking news, andi makuru atugeraho duhawe n'umumenyesha makuru wacu hariya mu buseruko bwa Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko abasirikare b'abacancuro b'abazungu bateje ikibazo gikomeye cyane. Abasirikare baguye muri iyi mirwano b'abacancuro baturutse muri Georgia na Romania. Abangaba bateje ikibazo gikomeye cyane, dore ko kuva bagwa ku rugamba mu by'ukuri batarerekezwa mu gihugu cyabo, ahubwo bashizwe ku maboko ya MONUSCO nk'uko biri gukomeza kugenda bitangazwa. Aba rero biravugwa ko n'ubundi bishwe n'umugwi wa M23 ugaca ubaripotinga, wahise ubatanga kinyamwuga. Igisirikare gikora kinyamwuga rwose mu rugamba ruhanganishije iki gisirikare ndetse n'ingabo za FARDC. Abangaba rero ngo bateje ikibazo gute? Ubu ngubu leta ya Kongo yabuze ibisobanuro, yabuze ibyivuga hano muri Georgia na Romania, kubera ko aba basirikare bari bakuru muri iki gihugu baje kuyobora ibikorwa bya MONUSCO, nayoboraga operasiyo zose z'abacancuro b'abazungu, dore ko biri no kuvuga ko hari n'abandi bacancuro b'abirabura baje muri iki gihugu. Murabizi ko MONUSCO yazanye abandi basirikare bo kuyifasha no kuyitera inkunga hano mu rugamba rukomeye cyane bari guhanganamo n'umutwe wa M23. Wowe utarakora subscribe, uraba munsi y'iyi video uracubona ijambo ryanditseho sabone, ufyonde ko, uracureba hirya urabona akazogera nyene nako ufyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro bigiye bigezweho. Aha niho honyine kuri imbonesha kure yacu Burundi News TV, niho wabona amakuru agezweho, amakuru yizewe, kubera ko aba yagizwemo uruhare n'itsinda ry'abanyamakuru rikorera hirya no hino mu karere k'ibiyaga Benini na hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ari nayo mpamvu tubagezaho amakuru update bya misi yose. Ciao ciao.